Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Niba ushaka ubuzima bworoshye, gutura mu mujyi munini ahari amashanyarazi, amazi hafi, badacana inkwi n'amakara, bagenda mu mihanda isa neza, aho uzengurutswe n'abantu basa neza, biragusaba kujya i Burayi. Abanyafrika benshi imibereho turayishaka, ndetse bamwe muri twe biteguye gutanga byose bishoboka kugira ngo bajye i Burayi. Uyu munsi abarenga miliyoni batuye mu mujyi wa Paris, umurwa mukuru w'Ubufaransa. Baturuka mu bihugu byose bya Afrika y'abirabura: Senegal, Mali, Congo, Rwanda. Aba bagize 10% by'abaturage bose batuye Ubufaransa. Uyu munsi mu bihugu nk'Ubufaransa n'Ububiligi hari agace wageramo ntumenye kuri Burayi, kuko wakwisanga uzengurutswe n'abirabura bavuga indimi za Kinyafrika kandi barimo gukora akazi ka Kinyafrika. Mu murwa mukuru Paris kugera hitwa Chateau d'Eau cyangwa se hitwa Chateau Rouge, wagira ngo ni muri Afrika. Abagore banini babirabura bacuruza ku mihanda badasiba kwirukana polisi. Amasalon de coiffure arimo abakobwa n'abasore babirabura bavuga igiswahili cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, barya ibyo kurya bya Kinyafrika. Reka tuganire ku buzima abanyafrika b'Ipari babayemo, tuganire ku mico yabo, tuganire ku kibahuza n'ibihugu bakomokamo, tuganire ku byago bahura nabyo mu kwinjira mu buzima bushya batavukiyemo, tuganire ku nzira itoroshye banyuramo binjira mu Burayi, tuganire ku buryo abanyafrika benshi babirabura ku mugabane w'Uburayi babayeho nk'abari muri sosiyete itazwi. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Nasomye ubushakashatsi bw'ikinyamakuru Le Figaro, les chiffres choquent de l'immigration illégale en Europe. Nasomye inkuru y'ikinyamakuru Contrepoint, immigration africaine, pourquoi quittent-ils leur pays? Nakuye amajwi muri filime mbarankuru yitwa La vie des Africains de Paris, ubuzima bw'abanyafrika b'i Paris. Paris muri arrondissement ya 10 ahitwa Chateau d'Eau, agace gasa n'uruganda ruremerwamo imisatsi, inyogosho n'insokozo za Kinyafrika. Ku muhanda wa Strasbourg, agace kiswe Champs-Élysées Black, abantu bava mu Bufaransa bwose baje gukoresha imisatsi muri ako gace. Inyogosho zihakorerwa zifite inkomoko mu duce nka Harlem cyangwa se Brooklyn muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inyogosho z'abastar ba hip hop cyangwa R&B. Mu Bufaransa abagore b'abanyafrika bishyura amafaranga ku by'inshuro 3 ay'abandi bishyura mu bikorwa byo kwigira beza. Ubwinshi bw'amasalo hano butuma habaho guhangana kw'abakora akazi ko gutunganya imibiri y'abantu, ingingo inahesha akazi abandi bantu bazwi nk'abarabateur. Abasore benshi babirabura baba bateraniye imbere y'aho metro zikuriramo abantu bahamagara uwo babonye wese ngo bamwereke akoresha n'indi sura y'aka gace, Chateau d'Eau. Abenshi muri aba ni abatagira ibyangombwa byo gutura mu Bufaransa. Aka kazi niko gatuma babaho. Ubonye umuntu mbere arasakuza, ubwo akababaye umukiriya we, akamujyana muri salon bakorana, ubundi bakamuha kuyo uwo muntu yishyuye. Kwishyurwa hakurikijwe umukiriya yishyuye. Nk'uwo nzanye hano nishyura $30, ubwo barampa 2.50, ni hafi 10% by'ayo yishyuye. Abenshi muri aba baba baravuye iwabo barize amashuri menshi, ariko kubera ikibazo cy'ubushomeri n'intambara bagahitamo kujya gukora mwene aka kazi mu Bufaransa. Umubare munini wabo n'uwabakomoka muri Côte d'Ivoire bahunze intambara. Bavuga ko ku munsi binjiza hagati y'amayero 20 na 30, n'amanyarwanda arenga 20,000. Harumvikana nk'aho ari menshi, ariko kujya muri restaurant ugasohoka wumva uhaze ntabwo bijya munsi y'amayero 15. Aya ni ibihumbi bigera kuri 12 by'amanyarwanda. Nubwo amafaranga yumvikana nk'aho ari menshi naha, ho nta kintu kinini yagura. Rimwe na rimwe polisi bafashe bacibwa amafaranga kuko akazi bakora ntabwo kemewe bitewe nuko babangamira abanyamaguru. Niyo mpamvu babikora bihishe, kuko ari akazi katemewe. Nubwo hari Afrika ibaho mu buzima bwo kwihisha mu mujyi wa Paris, hari indi Afrika yiyerekana ikeneye ko abantu bayibona mu mujyi wa Paris. Ku gatandatu mu ijoro mu gace ka Porte de Paris, mu tubari n'amaresitora hahora ibirori by'abanyekongo bitaba handi. Défilé de sap, abo bita abasapeur, ni abantu bihebeye imyambaro. Amakositimu akoze mu buryo buri wese abona itandukaniro ryayo n'andi yose abaho,
kuko aba ari mu mabara ataboneka ahandi mu myambaro y'abagabo nk'icyatsi, orange cyangwa se umutuku, kandi akaba adozwe mu buryo butandukanye n'ubwo tubona buri munsi. Ibirori byabo birangwa no kunyura imbere y'abantu muri salle babyina mu buryo busekeje. Ntabwo ari abantu batunzwe no kwerekana imyenda cyangwa se abamanike b'umwuga, ahubwo ni abantu bihebeye imyambaro, ariko nta birori bya kinyafurika mu Bufaransa byakorwa batatumiwemo. Kuri bo siporo ihuza abantu, umuziki ugahuza imico. Sape yaguritse. Sape ni umuco wo gukunda imyambaro no kwiha icyubahiro kidasanzwe. Umuco ukomoka i Brazzaville na Kinshasa. Mu myaka ya za 80 abasaperi b'abanyekongo bakoreraga ingendo zo kwiyerekana mu mihanda ya Brazzaville. Ibihugu byashegeshwe n'intambara n'ubukene, sape ni nk'ubuhungiro kuri bamwe. Abasaperi muri ibi bihugu bamaze kuba nk'ubwoko. Mu Bufaransa, Jocelyn Armel w'imyaka 5 ni umunyekongo ubereyeho kwambara neza. Abereyeho imyambaro nayo ni wibereyeho. La sape mbere na mbere, sape ni umuco wo kwikunda. Ndakubwiza ukuri, iyo nsotsi wanjye ndavuga nti ndi umuntu wa mbere usa neza. Ndanabivuga nkabibwira abantu nti ndi mwiza kubarusha. Umuntu utameze uko ni umuntu utajya wishima, kandi ntabwo wisama miliyoni kuko ndi umuntu usanzwe. Ariko iyo nsotsi mbona isura nziza, ibyo nibyo bita sape. Umusaperi mwiza agomba no kuba azi kuvuga neza. Jocelyn Armel yamaze kwikorera izina muri Paris, yiyise Bachelor. Afite boutique ikodesha imyenda y'abasaperi mu gace ka Chateau d'Eau. Bachelor kuri we sapology cyangwa se kuba umusaperi ni ukuririmbisha amabara. Umuntu umwe yambara costume irimo umutuku, orange n'icyatsi kibisi. Ibi bakabyita la tricologie, uburyo bwo kwambara amabara atatu atandukanye. Umusaperi nyawe ntabwo arenza amabara atatu ku mwambaro. Abasaperi ba nyabo bemewe bazwi mu Bufaransa ni 300. Abagabo bakorera amafaranga make mu kazi kavunanye, ariko bemera gutanga ayo bakorera yose kugira ngo bambare neza. Costume imwe y'abasaperi ishobora kugura amayero 400. Ni ukwishimisha. Hari abantu bika amafaranga kugira ngo bazajye mu biruhuko ahantu kure, bagatega indege bakagenda. Ibyo ni ukwigomwa, ni ukwishimisha. Twebwe kwigomwa tubikora kugira ngo twambare neza. Ku mushahara wanjye hari amafaranga bagomba kugura imyaka. Chateau Rouge, agace kameze nka ka Afrika gato. Imiryango yaho yose irafunguye ku banyafrika. Hari abanyafrika bo mu bihugu 30 bitandukanye. Amasoko ya hano hacuruzwamo ibirayi, imyumbati n'ibijumba. Buri wese hano avuga ururimi rw'iwabo kuko buri wese aba hafite uw'iwabo cyangwa se wo mu gihugu baturanye. Abashobora gucuruza utuntu bakabaho bashoboye kwikorera ubuzima, ariko ntabwo ariko bimeze ku banyafrika bose. Bamwe babayeho nabi kandi nibo benshi. Ni abanyafrikakazi muri quartier ya Chateau Rouge. Barahamagara abakiriya babagurira intoryi bacuruza ku mihanda. Ni abagore n'abasore bagera mu 100 bateretse utuntu twabo ku makarton, baba biteguye kuvuduka nibabona abapolisi. Abenshi nabo muri Cameroon na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Olga ni umunyakamerunikazi w'imyaka 36 n'abana 6. Isi yahoze ari umuyobozi wa Yaoundé, umurwa mukuru wa Cameroon. Yagiye mu Bufaransa kuko mu Bufaransa ari Burayi, kandi Burayi haba ubuzima bwiza. Uyu munsi acuruza intoryi ku muhanda. Nta mahitamo dufite kuba hano bitubamo. Ni nk'ikiyobyabwenge. Iyo dukoreye amayeri 10 biba ari byiza, ayo dushobora kuyahahisha. Byibuze bituma umuntu atiba. Ntabwo twicuruza, tugurisha ibiribwa bishya bikiva mu murimo. Bose ntabwo babyishimiye nubwo batuye i Burayi. Ndakubwiza ukuri, kuramutse umboneye akazi n'aka kanya nava mu muhanda. Akazi gatangira saa 2 za mu gitondo kugera saa 12 z'umugoroba nagakora. Hano nirirwa nirukankana ibifuko binini, mfite ubushobozi bwo gukora akazi akariko kose. Niyo wanshakira akazi katarangira sinakongera gukandagiza ikirenge hano. Bakora akazi kavunanye ariko karimo n'ingaruka kuko iyo polisi gufashe
itwara ibicuruzwa byawe ubundi bakanaguca amayero 150. aya aragera ku 120 by'amanyarwanda. uwaciwe aya mafaranga yandikirwa urwandiko bita PV. muri aba bacururiza mu muhanda usanga umwe afite PV zigera ku 8. buri munsi bafata ibicuruzwa, iyo bagufata ibicuruzwa baguha na PV. njyewe mfite PV 8. PV imwe yishyurwa amayero 150. ubu mfite PV 8 zo kwishyura. uyagomba kwishyura nibura miliyoni y'amanyarwanda. aka gace ka Chateau Rouge kameze nka ka Afrika gato kanamaze guhinduka indiri y'abacuruza ibicuruzwa by'ibyiganano cyangwa se ibyibwe. igipolisi cyo muri 18e arrondissement kivuga ko ibi bicuruzwa bibyara amamiliyoni y'amayero buri mwaka, kikavuga ko iyo ariyo mpamvu yo kubirwanya. umupolisi ushinzwe Chateau Rouge amaze imyaka 25 arwana n'abanyafrikakazi bahatuye. aka gace kazi neza ndetse abanyafrika bahatuye nabo baramuzi. yitwa Joel Mizier, ariko abanyafrikakazi bo muri Chateau Rouge bamuhimbye Suki Pembe, umugabo w'udusatsi tw'umweru. iyo bamubonye buri wese akizwa n'amaguru kuko agufashe uba ushobora gufungwa amezi 6. ibyo ucuruza nabyo bigafatwa bigatwikwa. ku munsi bashobora gufata ibicuruzwa by'ibyiganano n'ibiribwa bifite agaciro k'amayero 2500, harenga miliyoni 2 z'amanyarwanda. hamwe n'ikibazo cy'ubukungu ukongeraho abimukira batagira ibyangombwa n'ibibatunga, ibikorwa nk'ibi bigira ingaruka zikomeye cyane ku mubare munini w'abanyafrika mu Bufaransa. ubu n'ubuzima bubi ndetse muri iyi minsi bisa n'ibyakomeye cyane. Abdoulaye ni umunyasenegal umaze igihe kinini mu Bufaransa ndetse afite ubwenegihugu bw'iki gihugu, ariko yifuza gutaha muri Senegal. ndashaka kujya kwibera muri Senegal. turihijwe n'ubuzima bwo mu Bufaransa. ubu buzima burakomeye si kimwe na mbere. ku gihe cya De Gaulle, ku gihe cya Pompidou byari byiza, ariko abanyamahanga twese dutangiye kunanirwa. njyewe rwose ndashaka kwitahira, kugenda nkajya ngaruka. usibye ubu buzima, abafaransa batuye muri quartier ya Chateau Rouge ubundi isanzwe ituwe n'abanyafrika mu mwaka ushize batangiye kuvuga ko barambiwe imyitwarire y'abanyafrika bo muri ako gace. Chateau Rouge niho hakorerwa ibitemewe n'amategeko byose mu Bufaransa: gucuruza mu mihanda, gucuruza ibyibwe n'ibyiganano, ubujura no gukora uburaya. abenegihugu bahatuye batangiye kwimuka bavuga ko barambiwe abanyafrika. umuhanda wa Jean usigaye ari umwanda. njye nize hano mu Bufaransa mu gihugu cyanjye, uyu munsi ni umwanda musa. abanyafrika i Paris ntabwo bahawe ikaze kuri buri wese. mu mujyi wa Paris wose habarurwa abakora uburaya bagera ku 7,000. 40% muri bo baturuka muri Afurika mu bihugu birimo intambara cyangwa se ubukene: Nigeria, Sierra Leone, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se muri Ghana. benshi muri bo banavuga igifaransa gike. baba barinjiye mu Bufaransa banyuze mu Butaliyani cyangwa muri Espagne bakagera i Paris. buri joro abapolisi bazenguruka aka gace bahiga abakobwa bicuruza, babita aba marcheuse. 1/2 cyabo nabo muri Nigeria batazi igifaransa. itegeko ryo mu 2003 rivuga ko abakobwa bafatiwe mu bikorwa by'uburaya iyo basobanuye impamvu ibibatera bahabwa ubufasha, ariko nta utinyuka kuvuga iyi mpamvu kuko batinya gufungwa. abafatiwe muri ibi bikorwa barazwa muri kasho ya komisariya ya police mu gitondo bakarekurwa kandi nta muntu ubakurikirana. Alexander, umupolisikazi w'imyaka 30, akora akazi ko guhiga abakobwa b'abanyafrika bakora uburaya mu Bufaransa. hatekerezwa ko bataba bari mu buzima bworoshye. ibi babikorera imiryango yabo iba yarasigaye mu bihugu byabo. nta mahitamo bafite kuko baba batekereza kubivamo. hari amafaranga menshi aturuka i Burayi aza muri Afurika aba yabonetse mu buzima butoroshye bw'abanyafrika baba mu Burayi. umwe muri aba bakobwa ashobora kurazwa kuri polisi inshuro 3 mu cyumweru, ku buryo hari ababa baramaze kumenyana n'abapolisi kuko babonana kenshi. umunyafrika wese uri Burayi akaba abayeho ubuzima bugoye abatekereza ko ejo bizahinduka.
amafaranga bakorera aba ari make mu bihugu by'i Burayi ariko akaba ari akayabo mu bihugu byabo. Usibye gutekereza ko ejo bizahinduka, hari no gutekereza ko amafaranga y'intica ntikize mu Burayi ariko akaba akayabo muri Afurika aramutse yoherejwe iwabo yakora ibikorwa bikomeye. Mu myaka 2 ishize, ikibazo cy'abakeneye ubuzima bworoshye n'ubuhungiro mu Burayi cyaretse kuba icy'Abanyafurika gusa, ahubwo hiyongeraho n'abaturuka muri Aziya. Buri munsi amagana y'abanyamahanga akomanga ku miryango y'ibihugu by'u Burayi. Ku mwaka mu Bufaransa honyine hinjira 190 by'abimukira, kandi 1/2 cyabo nta gahunda baba bafite yo kuhava. Intego yabo nyamukuru iba ari ukubona ikarita yo gutura no kubona visa kugira ngo bagire ubuzima busanzwe nk'ubw'abandi banyaburayi. Ibi kubigeraho bisa n'urugamba. Abanyamahanga Ubufaransa bwakira buri mwaka bangana na 0.33 by'abaturage b'u Bufaransa bose. Binjira mu gihugu baturutse imihanda yose mu mato, muri gari ya moshi cyangwa se bakinjira n'amaguru bemeye guhara amagara yabo, ariko hari n'abajyayo mu ndege. Iyo bakinjira mu Bufaransa, itegeko ry'Ubufaransa ribategeka kuba bafite visa. Ni ukuvuga uburenganzira bwo kwinjira mu Bufaransa, tike yo gusubira iwabo cyangwa uruhushya rwo gutura, ubwishingizi bw'ubuvuzi n'umubare w'amafaranga ahagije bigaragara ko yabatunga mu gihe bari mu Bufaransa. Ababuze kimwe muri ibi baba bagomba gukusanyirizwa hitwa Roissy, mu kigo gishyirwamo abatemerewe gukandagira ku butaka bw'Ubufaransa, zone d'attente des personnes en instance. Buri munsi abagabo n'abagore boherezwa ku bibuga by'indege no ku maerogare basubijwe mu bihugu byabo, abandi bakajyanwa mu nkiko kugira ngo basobanure impamvu bari mu Bufaransa n'impamvu badashaka gusubira mu bihugu byabo. Imiryango nka Croix Rouge n'indi irengera abantu ihorana akazi kenshi ko gufasha abababaye muri aba Banyafurika n'abandi bimukira benshi. Uyu munsi Ubufaransa bucumbikiye abantu bari hagati y'ibihumbi 300 na 400 batagira ibyangombwa byo gutura mu Bufaransa, babita aba sans papier. Kuva mu 2002 leta y'Ubufaransa yasabye aba préfet gushyira imbaraga mu kwirukana aba sans papier mu maperefegitura yabo, ku buryo nibura buri mwaka hazajya hirukanwa 25,000. Iki gihe Nicolas Sarkozy yavuze ko ari ukugira ngo hirindwe ko Ubufaransa buzagirwa karima kabimukira. Abanyamahanga twakira tubaha icumbi, akazi, kandi ntabwo dushaka gukiza ababeshya bababaye b'abanyamahanga bababwira ko bashobora kwigira kwa mu Bufaransa kuko nta magenzura abayo. Ibikorwa byo mu myaka y'umuhe tutagiraga amagenzura byakije bacuruza kuzana abimukira b'abakene. Buri umwe muri aba sans papier batuye mu Bufaransa afite uburyo bwe bwo gukomeza kuba mu gihugu atemerewe kubamo kandi agakora mu buryo atemerewe. Ntabwo ari benshi basigaye mu gihugu bamenye ubuzima butari bwiza bw'ababo bagiye i Burayi. Benshi bavuga ko amakuru yabo ari meza ndetse bakohereza amafoto menshi bahagaze mu rubura, ubuzima busa n'ubwo muri paradizo. Uyu munyarwandakazi waganiriye na Ernest Munyaneza yabashije kunyura mu nzira ikomeye cyane agera ku kirwa cy'Ubufaransa cya Mayotte ndetse aza gukomeza agera Dubai. Yaje kugarurwa n'uko ubuzima yari akurikiye atari bwo yasanzeyo. Ndabwira urubyiruko ruri mu Rwanda ngo bari abantu bari hanze si batubwiza ukuri. Abaratwereka ifoto niyo yifotoje amaze kurya 3. Aragenda agatira imyenda ukagira ngo i Burayi ni heza. Aragenda akicara mu nzu z'abandi ariko barakolonizwa. Yakubwira ukuntu akorera amadolari 100 wenda ku munsi, ariko nagusobanurira icyo yakorera. Ngewe nagiye Dubai mfite inshuti zimbwira ngo ku munsi ukorera amadolari 1,000, ariko nahuye n'ibiteye ubwoba. Nagezeyo nkasanga ni ukwigurisha bikomeye. Nabwo n'ubuzima bwo hanze abana b'abakobwa barimo bakaguha isaha imwe bari buguha amadolari 1,000, bari buguhe kuryamana mu isaha imwe n'abagabo 5. Ni ukuvuga ngo ubwo buzima nabwo twabuciyemo, ariko navuga ngo nubwo akubwiye amadolari 1,000 nagusobanura uburyo akorerwa. Nuri mu Bufaransa niba akubwira ngo kumusinjira amadolari 20 nakubwira ibyo akora, wowe wirukire ibyuzi. Urubyiruko rwacu ruri kuzira ko batarusobanuriye, rwagerira rukahinduka amayibobo rutazabasha no kugaruka.
twe twagira ubuntu bwo kugaruka nibatwegere batubaze ibibi biriyo. Umuntu nk'uko ni urugero nshobora kumubwira ngo nageze Mayotte ariko simubwira inzira naciyemo, abakubwira kugenda nibanakubwire n'ibyiza birimo n'ibibi birimo, kuko nubimenya uzadesida neza. Aya mafaranga menshi gutya afite agaciro kanini hano, ariko i Burayi ntabwo yagutunga igihe kinini. Bimwe mu bihendutse muri Afurika nko kwiyogoshesha cyangwa se kurya ibyo kurya bya make ku muhanda ho birahenze. Gusa ibi ntibishobora gukoma mu nkokora bamwe mu baturuka mu bihugu bya Afurika na Aziya babayeho mu ntambara no mu bukene bukomeye, bahitamo kubaho mu buryo bunyuranije n'amategeko kurusha kuba mu bihugu byabo birimo inzara cyangwa urusoro. Muri uyu mwaka abimukira bajya mu Burayi bamaze kuba 180% ugereranije n'abo Burayi bwateganyaga kwakira. Mu kwezi kwa 9 muri uyu mwaka, ikigo kigenzura imipaka mu bihugu by'u Burayi cyabaruye abantu 274 binjiye mu Burayi mu buryo butemewe n'amategeko. Ku nshuro ya mbere mu mateka y'isi muri uyu mwaka, ikibazo cy'abimukira cyagizwe cy'isi yose, nyuma y'uko ababarirwa mu bihumbi bagiye baburira ubuzima mu nyanja ya Mediterania bagerageza kwambuka ngo bajye i Burayi. Uyu munsi harakomeza gutungwa agatoki ibihugu by'u Burayi bivugwa ko abahunga ibihugu byabo, ibyo bahunga ibyo ari byo byose byatewe n'u Burayi. Nansoreje iki kiganiro, nitwa Ismael Mwanafunzi.